Kad treba da podmažemo neki mašinski sklop, a želimo da vidimo podmazivač, odnosno da vidimo u kom stanju je ta mast koju smo podmazali u dužem vremenskom periodu, preporučujemo HSV 100, standardnu litijumsku mast za podmazivanje u spreju bele boje. Bela boja nam služi kao svojevrstan indikator u kom stanju se nalazi mast. U bočici imamo kuglicu koja služi da razbije gusti sadržaj i mast nanosimo na mesto koje želimo da podmažemo. Vidimo karakterističnu belu boju. U slučaju da u toku rada mašine bela boja pređe u sivu, a onda u crnu boju, znamo da je mast izgorela ili je napunjena sa šponom i ostalim opiljcima i da je vreme da je zamenimo. Uzimamo univerzalni odmašćivač, čistimo mesto i ponovo podmazujemo. Sprej boca je dizajnirana tako da na njoj imamo cevčicu koja precizno usmerava mast na mesto koje želimo da podmažemo, ali ako nam je mesto nepristupačno, imamo i dodatni ventil i produženu cevčicu koja nam pomaže da nanesemo mast tamo gdje treba. Boca je pod pritiskom, ventil radi tako što ceo sadržaj možemo da istisnemo iz bilo kog položaja i da podmažemo svaki deo mašine koji želimo da bude podmazan. Temperaturska otpornost HSV 100 je do 100 stepeni, to je standardna litijumska mast za osnovne uslove podmazivanja.